aprangsi North Scarpi life kelang ara duan apan kardom bajiriklo kardom nilai berda thanbang pi sami mirden intik therapy tari pri prime time bertang tompen arts ponik tha jenglong langso arwaritum thopak pen towar katsalampo lakha krepli korkan thi constituency ke parlo jenglong langso lemte arwaritum towar ke heno parpi ka jok kedam kewang ki sung penangan chitong langlo lapen non puan da bangso ki sung pen jokpon nelang Jethana me kedam tangan ingkan Karbiang Long Termas Council hin pen jenglong lang so rat temapan panong si baboling dia rong pen lemtem jenglong lang so anatawar selam pondo lason si hadak arwaritum aning karong teknik lo bonta sai ke claim patang pon pede rajok hadak arwaritum aning karong alevidat lo lason si pinyari lemtem jenglong lang so arwaritum chingrum si ku nopak pen selam pon lo bonta ku nopak pen lo ke towar selam pon une lasi Karbiang Long Termas Council CM Dr. Niram Rong hang lapen Karbiang Long Termas Council Chairman Rajuti Sotomapan hadak arwaritum mahin pen Prabjin pen towar kasalam nakbatang vek non pusi chuni report Karbiang Long Gender Khat Pen Mizoram Hanse Report Northeast Karbi Live Tangte nona dunthua berta arjuik tha Inut asu ningmian ta ka theklong a phisa pi phan ka humridam Difu Romeran Thodi Brong Phara Rong Maker Karlitang Sarthi Terona Chor Sika Ronghang Piasu Ningmian ta ka theklong a bang phialong an pherangke tum ka chitong dam Sika Ronghang Pi lagi Karlitang Sarthi Terona Chorlo amun pi la pen aning so tum pen ka chithana tengke Sarthi Terona tum binong ke bes Karbiang Long Borgaw ahawar amchari pen sikebang halo so hut alang litum denta ghat sambitron arong sidodun pusithan pon Halapu Sika Ronghang Pi ke Dokmuka Sing Terona Rongmaker Karlitang Langtuk Ronghang lepen Karlitang Kasang Terang Piatum Supi Pusithan Pakrapon Aneng Piamun Piatum ke Thana Tengke Non Radio Center di Fo Dunggedo Rongmerdan ke Sart Heteron lepen Alang li Jurpo Tum Anpon Pini PSRP Sika Ronghang Pi Arta Ningkan Paroi Sirapho Kalite Paroi Sirakep Anbak Dopo Ate Asu Ningme Ansi Kache Theklong Abang Philo Alang li pir thak athek lapet ke claim gedam chipaduk pi gabang phi badu penta che bohong chingcha gabe lason si karpe gabang phi tamason ra hor duma rimdun de lapen kadukave apar BIGI mate injection saline ka chipia ve pinlang pota pherang keng no ang thandun nona mat alang li olech pen lapen kapre government oversight long dun de lang pusi chini pon nona mon pi gita rong pi pen lam thele ar jupon senang Amen ke sikarong hangpi ke alang nililo khai amen ke nilini pilo sikarong hangpi alang ke nililo khai amen ke sarthetirong laso nonil tum ke theklong ateng pen padal ang li penang an arta do iklo si alang li tum ko dak pen si ke do cheng la kaduk hawe anandak anang ke le la bangsa tumu nang li asap thanik thate nililo khai do kuna thana teng dak o kini son ko borga pluni ho expense ke vang sipu engke la der pen ke ini denta ghat ata lang li tum korti muti dolang ini bahini la der pen se ko dok muka upong tong biro alang li tum hem di chubuchi lo dak pen si asu amun asu je hem di chipathiri lo la pen ko la so pen adun wang thulo dak dipu dak rong medan prodip rong phara rong aku la dak si aku hemrit aku dak chubuchi thu lo sarpi ba nili tum kar julong pat kachinia teng to tangte dak la rongmerdan rongmerdan na mahanga pathek cheng atum kala dak la non nili tum ke theklong la pisat pia atum helo pusi kar julong la si ko ana hok la salam ba a hok la ke athima chithan thip chithanang ko athima ili kar bak tum ke pini thiri punoi jat punoi ta lang li tum si ada ke kang pucheng lo engke athiri kang pucheng bang ke tiso hem sabura wali bo behem tiso hem sabura la depen behem atum si bang dak rong rum na pathir cheng lo atum si dak ani ho su na kiduk kisu atum dak nang kiduk la aning karam bang nang li puthagi mala so rong amahang ka thek la anang ni poi thi poi phis tami dak rong miran establish ke cheng ke la tum helu ba an la so teng pen non lang dam thok tang te la non il tum ke thek lang tum no ke do lai phisat pi asumar la pen asumar ko anang deng la nang li than pa chini thate nili amun pilo nili su pen aku nili su pi da su pi asumar do erlo la so teng pen pulo tang te asu selet ana hisap sana langli ke do tuan lo kadi la an ko bon la so teng pen non nang tum
la langli lon la anarta ke dolo la si pine nangli tum la VDC chairman atum ahin pen punon ba ka prake prake ding tum long la puson alangli phang son ke rapre ni la puson do mala non dam tang an bang kini li si theklong le la athimani tum ta hang de polo he hang duna son ti bang nang pide ta hai poi pistami chu hang de alangli non ke sarpi olo la pen alangli hemi pig lo kadi kala pulote la hem la hai ta sarkar pen ke rap to la hai pine avi non bortoman ki long la le all expansion pen avi non mat ke la hai nangli phanis nangli long ban kachini pon thukang tung la lo non la elit tuma fisar pi la ko anarta do pon nangli kachini teng pen arta bang exik ni lipo thek the poi pisita asu asu selet aku suning dok la an lu bon sarpi asu we thom ni we pli la an bak du lu bon we pli ba we pho la an pulo tang te ko anar ta pon hangli ni la pupulet pulo tang te ba 105 ba 110 ba ke do tai po an pulo te ni tu ni ke sarpian lo ke ya li tum nang lidung nang pate bok thlo la ka ja sem dan tum ka thek long la fisar pi phan thek nang lo la si la fisar pi kaya la mo nang li asap than ik chom thate ni li ke thek nong deng an ke la pulo teron hem nang le pen ke athema ni li tum ta bang do den da kha dok muka ni tu do rong ta ki ling arong mati sami che dam che wang he sami hala suta chuklem cho dam bang sokerot punoi ba soke e punoi ba ji kunu puno ajira roi la sondun lo ajir ba inglong re klem betame ajir damdung ajir damdung pola tum la si inglong re klem ta kon anat dange thina ta la tum klem lo anglong e klem ta kasu chanang long kasu chanang long si la tum rit and ve alangli la pe phir tha ka hin ta ke do pir thak ta the pir thak ta thek apen son ka chibura therang ta thek atabang asumar phanda che than thek lo nangli ka chinu na teng ke alangli pe pu tum men nang pe alangli tum ka bi hek pen alangli mang ke thek dim arong la chini ik ma o la mo che than lo mati di asar pita amhanga thek arong ke mahamaya singteron arong angke ala asa burahaya men bangke nili o men bangke lang turong ha kala nili nya men bangke kasang terang pi la tuma pai men bangke thani khate hello la pulama oi nangli ni men men ke sikarong hang tang ho oi an ke nangli chora men ke ha nangli chora men ke ni pu men ma kali nangli chora men ni lok hai amen ni tum he ma sar bura he oi sa therong hang se sa the teron tang ho la ke oi an ke nangli he makke sara men mane nangli po men bang ke ni pu me tu la ipu ni pu ne nang popo di kupen for the brong pari report Nordisk Kabi Live tangte nona don thua berta arjuitha United Farmers Committee mate UFC amen pen tangka ki hangdam tabajok sodak pen pherang ke mai kang nipon Pinipai kuni cheklo nipai kep ada porpai kep porped United Farmers Committee mate UFC Lamding Road methanga sa hemalong UFC President Bidya Singh Rongpi Vice President Binan Top Secretary Mintu Patoratum sodak pen pherang ke mai ing nipon si kenam tang pai kuni cheklo nipai troxier ni otlang notum dokmoka hi thi an parta Pregja madimala United Farmers Committee amen pen tangka kirum ke hangdam tabatum Prabjin pen United Farmer Committee along Diana Chuhang Serang Nangji athe men tuni penta United Farmers Committee song pen ken na hok ta tangka kirum kerek ke hang klempon pipin lang lasi jokle la soron langno klem sita Prabjin pen Diana Chuhang Nangji jongsi Prabjin pen Diana Chuhang hedat plotang te muni da phan pang thek po sodak pen kang sai padonang kok poputa United Farmers Committee mai phu Bidya Singh Rongpi pen pherang ke thengno than pachini Nabi tum media court tum phan nile tum pini tong se court pen nang hang nang tong nun thek pot prangsi nang tum phan adap ke me akadom pajir iglo si jasimbe nang tum phan nang hang nang kok athe tong se court pen nang hang alam the puthak magala son lo je ke damtang niphai troxy arni October November 7 arni
dokmuka electric hada company do sipu amar hala so adi malong nilitum United Farmers Committee mate UFC amen pen otlangnu atum pen nilitum apet chonghusi nilitum organization amen chonghusi latum hala so electric company atumalong achokamar atumalong poiso ka chuhandam pu information nilitum mana dak nilitum a member nang pachini lo kasi nang pachini chot kali approve ta alam thejo kali approve ta nilitum phan nang sen lo hala dak pe kasi approve ta no nama tadak nili nalitum phan ai paklai phan si bot ila ho nili Mam sodeha nilila on kiri kuri lang o lason allo si nilitum organization amen chongfulo ada nilitum lang tame nilitum organization amen enlo finance secretary puje toklo finance asil je bonai lo latum lason asil si latum UFC mate United Farmers Committee puchi krongdam si program amen pen poisa ka churu lason si nilitum afan hadang nilitum kedo member tum biarta nak pachini lo lapen approve ta latum nilitum han nangsen lo lalo hai lasi nilitum United Farmers Committee ke 2010 first June si amhang ke thek polo tangte pining 2023 an ke kon po 13 bosor suli wailo di ningkan khri ke thom suli wailo sa nilitum lason anong abelang na hok ta je poisa ka churum tap ka churum pru pet pen kolane ke hang tap ke hang pru lason pininta nilitum anong nu adul abela lapen lason anong nu ke abida nahi ke bang gelangar nita lasi laso kacurum top kacurum pru organization amen pen program amen pen nilitum Central Executive Committee atum pen thang ka paraya bepin pen komane jongjung abang pru kapuson kacurum top kacuhang top ke bang jelangar ni sambe ke pa bedeje fansi pini jasimet nagle tuma fan media akorte tum fan nang hang lo lalo ngisi bangke lapen sonia bangke alang litum nang hok le do tame jong si lason or lang no a ot kedeng abang thu atu nilitum ri re pin pen nilitum ri yoklot pen alang litum nang hok le do si tame nilitum a theng no naga cheklang je phansi nilitum chuning ri lo media pen media hoi pen herangke ahin pen nilitum phan nang pachini dun lo latum nang hok le do si tame nilitum a theng no long prabjin pen nang je tong nang polato pen naga je tong je phan bot inang po yong si nang je tong te nilitum kiri pen si kelong polotang te adaya lang tum che nang pola ke nilitum pen ka dia lang tum phan abela laing silo lapen sonia bangge karbianglong atokanu nang karbianglong atokanu na hok no dukan bojara long noi office kacharia long noi ma company industry factory long noi ba councilor long noi arleng ge the atu malong noi CMEM MPMLA atu malong noi jongsi komani abang thu jongsi odlang no pen UFC amen pen lapuson theklong noi jon nanglitum lapuson asil jongsi theklong polo tangte media tum tame nanglitum tame nebdun tame lapen ke ongdung karbianglong arat sitame konane jongsi theklong polo tangte la nanglitum nebdun tame neb ingnang dun tame ba office along tame council along tame department along tame dukan bojar along tame along kaprek business a platform konane jongsi lapuson thek dun long do polo tangte nep ingnang ta chok lapen nep dun check si police ari deng khodai dat nang ko labang si nili pini media ahin pen pa pharangki ahin pen chuning ri ponlo athe lapuson organization afan afar loka chojor kela ke nilitum benalang tum han ka dia thang ta we lapen dia hone lapen karbianglong arat phanda me chuning rilo
jela puson ot lang no tumban kadia beda nei asi non jong si konane kipitang latum lo kipitang do thai lo mene bakirung kerek la puson dam bom lang thai lo mene lasi komane ke pidun delo nonge hangdun ta theke de thai pu mene lo seta komane jong si pipelang dolang poisa me latum phan kipi pede je phan chu ning ri lo la pen ke bang jilang arni si tame la puson ot lang nu pen tangka maha ka churung UFC amen pen United Farmers Committee amen pen jong si poisa ka churung komane ot lang nu bang dokok lo podang te bang putin ba du kar biang long solang do adat atuman si tame beha bepar chukle ma tum ponoi dukan bajar nu ponoi council long ponoi ba arleng ke the atum long ponoi la puson ke hang namta ba mun jong si dokok lo polodang te nili tum aphan men ang pachini tet nang po nili tum aphan ang pachini ji polodang te nili tum secretary number si nili nang non nili nang than po itu mas secretary phan pachini phet nang po nili tum secretary number si nili nang tum phan nang pipo 6000922801 ako nilong ti putho po 6000922801 jong si komane tapuson UFC amen pen tangka maha kirung ke hang jong si ke theklong lo polotang te amuni da tumphanta camera da uthai do nang po a contact number da nu nang po lapen nile tumphan men tong se kot pen beta nang pachini phenang po ako jong si kali polotang te men police ari deng hodai nam dat nang po adung he jong si police station kona ne do polotang te hadak pachini nam si alang tumphan panep dun sek nang po cash bidam dan nang po alang tumai gen labang loja simet pini ni litum pen kachuning ri bangke lasi kebang gilangar ni setame nilitum lapuson organization amben ka chonghu lapen organization amben pen poisa kirum ke hang poisa kirum kerek halabang nilitum along agenda we nilitum long pen kachara ya we official nilitum thangta la so agenda ke teng ponawe si ahok lo nilitum poisa ke hang ya ke nang sot dodo non dhorok nilitum jong si annual meet lapuson ke pati doji ba nilitum foundation day lapuson doji lalu potang de nilitum house pen ciparai ji house pen ciparai po komara pasi nilitum arpu ke pe ma tangka maha ke mane ke pahang ke parung dam ji afan lason nilitum daito ke pek do na pen nilitum doji seta non amat ke nilitum bang jok phanta financial secretary financial asil ko hormu mangga nilitum dak thang agenda deng pon pelang official nilitum thang ta approve pelang nilitum house pen thang ka ceraya bela lasi lapuson abe pin pen otlang no abang fu atum abarsai nanga chu anu bangke take nilitum menya simet so dak pen pin rem lo la pen alang litum afan nilitum ritar le bomji nilitum kiri katar le penyong si kelong lo pote nilitum alang litum pan kadia thang ta we adai rang tum che nang po la pen jong si alang litum ka chokle ma hok pet abang fu atum jong si nilitum rijok plot pen jong si nilitum longwang pen nang chi sikar lo polotang te যেমন ফিট নিতুম লা পুসো না অট লাংনো ক্লেম ক্লেলো পুনাং সি সিকারলো potang de la bangil tum kadia doje seta nilitum kiri nang set pen kelong lo polotang te nitum ribom pen koma bang pusi la puson ot langno ka choklema la puson nilitum ribom pen jongsi kelong lo potang te nilitum kiri pen kelong akut ke alang tum han kadia belo nang itu kicinya teng bela nang itu momen kan masa tangka ke curung ta mithang arlen tu momen ke topre ke the tu manang kicinya enne ge elitum kar biya kheye tum pusi Tiadak nilituma member do, hala nilituma member ben mana hala so ahut thekdun long lok mana, thekdun long lok, lalu he. Amat hala ta men ke hadi latum ta lata nebuntong hadi latam latum ke dam po ahut, lalu he ke dam po ahut si latum lata ke thekdun long lo, amasi nilituma pan loge punang ko lo hala pet ki piteka ngamunit munit pan men la so munit bang cetong dam lo. Amal laso cetong pen laso pet nilitum han neli ba se pelong nang sentot lo la pula ya alamang ke amasi nilitum ta patumi sido nai polo seta nilitum nilitum han parang ke tum han hang nai polo seta nilitum secretary bang patumi alang li urgent kam do kok puajo alikang sam keter na be do det pu phanta nilitum traffic lang anta parang ke amai ini det pu nilitum traffic lang seta un sine la patumi mangke tasi pedap nang nilitum han tong sekot pen hang nang kok la pula ya nang itu momen kan masa tangka ke curung komen keluar ni masalah ke depan ke mana
kepang ceng alama ke chini ne seta nilik tuma member sa dak men ke thegnong lok bang ke nifai troxier ni kedam tangar ni si November lo media বন্ধুসকল আমাৰ হাউচলৈ অহাৰ বাবে মই আপোনালোকক প্ৰথমে কাৰ্ডম আৰু নমস্কাৰ যাচিছোঁ আজি এটা আমি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ ইউনাইটেড ফাৰ্মাৰ্ছ কমিটিৰ পৰা বহুদিন যেহেতুকে আমি আপোনালোকক লগ পোৱা নাই আজি আকৌ লগ পাইছোঁ স্পষ্টীকৰণ এটা দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ফাৰ্মাৰ এছ'চিয়েশ্যন নামত যোৱা 7 তাৰিখ মঙলবাৰে ডকমকা টাউনৰ মাজত কিছু ব্যৱসায়ী লগত কিছু দুৰ্বৃত্তই টকা তুলিছে আৰু ধন দাবী কৰিছে আমাৰ ৰাইটিং পেডৰ সহযোগত গতিকে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ এইটো আমাৰ অৰিজিনেল ৰাইটিং পেড কিন্তু যিটো ৰাইটিং পেডৰ সহযোগত তেওঁলোকে ধন দাবী কৰিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকক সেইটো আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ সেইটো আপোনালোকে উত্থাপন কৰিব ৰাইজৰ মাজত গতিকে মই আজি মিডিয়া সহযোগত কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজলৈ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিটো ফাৰ্মাৰ এছ'চিয়েশ্যন 2010 1 জুনত আমি জন্ম দিছিলোঁ আজি 2023 হয়তো আৰু এটা মাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতে আমাৰ 14 বছৰ হ'ব জন্ম লগ্নৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে আমাৰ কোনো তেনেকুৱা ধন দাবী বুলি আমাৰ দলে বা আমাৰ এক্সিকিউটিভ আমাৰ যিটো কাৰ্বি আংলঙত যিটো আমাৰ সংগঠন আছে তেনেকুৱা ছিষ্টেম নাই গতিকে মই আজি আপোনালোকক অতি স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যিবিলাকে নেকি লাংঘিন ফুলনি ডকমকা বা বিভিন্ন অঞ্চলত কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ ৰাইটিং পেডৰ সহযোগত যিবিলাক দুৰ্বৃত্তই নেকি পইচা সংগ্ৰহ কৰি আছে ধন দাবী কৰিছে এইটো আমি ভিত্তিহীন বুলি ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ তেনেকুৱা ইউনাইটেড ফাৰ্মাৰ্ছ কমিটি চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ পৰা তেনেকুৱা নিৰ্দেশ আমি দিয়া নাই আজি তাৰিখলৈকে গতিকে আমাৰ দলৰ সেইটো নীতি আদৰ্শ নহয় আমাৰ নীতি আদৰ্শ হৈছে জনসাধাৰণৰ লগত আমি মিলিত হৈ উন্নতি ৰাস্তাত আমি কেনেকৈ যায় এখোজ আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰতিদিনে আমি কাম কাজ কৰি আছোঁ আজি তাৰিখলৈকে গতিকে মই আপোনালোকৰ মিডিয়া যোগেদি মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ যে অনাগত দিনত আমাৰ নাম লৈ যিবিলাক যুৱকে বা যিবিলাক দুৰ্বৃত্তই কিছু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত যদি পইচা তোলে তেতিয়াহ'লে মই ৰাইজক কৈছোঁ যে তেনেকুৱা পইচা পাতি আমাৰ দলৰ নাম লৈ ৰাইটিং পেড যদি কোনোবাই ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক পইচা দিবলৈ নালাগে বুলি আজি তাৰিখত আপোনালোকক মই হাতযোৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ গতিকে ৰাইজ আমাৰ কোনো তেনেকৈ পইচা তোলা নিয়ম নীতি নাই 14টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিব গতিকে খুব আমি ভালদৰে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ সোমাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ৰাইজেও আমাক মৰম দিছে আৰু যাৰ কাৰণে আজি আমাৰ এই সংগঠনটো জীৱিত হৈ আছে গতিকে আমি কথাটো শুনি আমি দুখ পাইছোঁ যোৱা 7 তাৰিখ মঙলবাৰে ডকমকা চহৰত যি দুৰ্বৃত্তই নেকি পইচা দাবী সংগ্ৰহ কৰিছে এইটো আমি আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ তৰফৰ পৰা অৰ্থাৎ UFC তৰফৰ পৰা আজি আমি নাকচ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কোনো ব্যক্তিয়ে যদি অনাগত দিনত তেনেকুৱা সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলঙত টাউন চহৰত বা অন্যান্য সন্মানীয় বিষয়া ব্যক্তিসকলৰ লগত যদি পইচা দাবী কৰে তেতিয়াহ'লে নিদিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ এইসকল কোনো দল সংগঠনৰ ব্যক্তি নহয় তেওঁলোকে নিশ্চয় দুৰ্বৃত্ত বা উগ্ৰপন্থী ব্যক্তি হ'ব পাৰে গতিকে আমি ক'বলৈ সেইখিনি আছিলে আপোনালোকে যিটো দুৰ্বৃত্তবিলাকে যিটো ৰাইটিং পেড ইউজ কৰিছে সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আৰু আমাৰ চিলবিলাক তেনেকুৱা ফাইনেন্স ছেক্ৰেটাৰী বোলা ব্যক্তি আমাৰ লগত আমি আদেশ অনুমতি দিওঁ এতিয়া যিটো ৰাইটিং পেডত তেওঁলোকে ধন দাবী কৰিছে সেইটো ৰাইটিং পেডত তেওঁলোকে প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী থকা এটা চিল মহৰ তেওঁলোকে ইউজ কৰিছে কিন্তু তেনেকুৱা সুকীয়া নহয় আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টো আছে সুকীয়া আৰু ছেক্ৰেটাৰীও আছে আমাৰ চিল মহৰ সুকীয়া গতিকে ধৰাত পৰিছে ইতিমধ্যে গতিকে আমি সেয়েহে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজক অৱগত কৰাইছোঁ আজি তাৰিখত যাতে আমাৰ দুখ নাথাকে গতিকে এনেকুৱা ব্যক্তিক যদি লগ পায় ৰাইজে UFC নামত পইচা ধন তোলে তেতিয়াহ'লে ৰাইজে তেওঁলোকক কাৰায়ত্ব কৰি পুলিচ প্ৰশাসনক যাতে তেওঁলোকে সদায় দিয়ে পুলিচ প্ৰশাসনক যাতে হাৱালি কৰি দিয়ে এই আমি UFCৰ পৰা আপোনালোকলৈ মুকলি আহ্বান কৰিলোঁ গতিকে Staff reporter Govinti So report Nordisk Kabi Live. Tadi pidi prime time berita lapon sikang tonik lo. Kadu kami panak korban tu lapen domen thakme kardong.